Goeiedag, Aboetie. Sê hallo vir die kinders. Doe my lang, bana. Vandag praat ons oor die kombuis. Is julle reg? Ja! Wat is die woord vir mes in Sepedi? Tipa! Tipa! Dis reg, tipa. En wat is die woord vir vurk in Sepedi? Dis reg, foroko. En wat is die woord vir bord in Sepedi? Baie mooi, polite. En die woord vir lepel in Sepedi? Lihuana! Dis reg, lehuana. En wat is glas in Sepedi? Dis reg, galase. En pot in Sepedi? Pizza! Baie mooi, picha. Pizza! So. Ons het tipa, Tipa! foroko, polite, lehuana, Lihuana! galase en picha. Pizza! En nou kan julle hierdie woorde gebruik om sinne te vorm. Totsiens, Aboetie. Shalagabotse.